thir tu le ngai thla tu te chibai le vek ku le tun tuma chuanin football thuleng anglo devin Inkhel result trembul karon tan do na soitak in Nizan lamak hanin FIFA World Cup inel na nei chunzom ania group A cha Spain team chu chak zolovin European champion nilai hi Cape Verde FIFA World Cup atum khat inland team laka an chak zolova golom lovin anin ne tok Mercedes-Benz Stadium Atlanta USA Inkhel munom taka Spain hian goal shot tum somni pathum anneya Cabo Verde Cape Verde te kan hria thian goal shot tum ruk annei ve bok Spain team hi European champion lai anniya World Cup a pohin champion tura be sei zingami anni bok Cape Verde lam hi Portugal ramatang indang anniya anin indan no Cabo Verde tin kan hreta ane an team lam hi be sei pha bakin an chetra a Spain team in goal shot thatak tak nei ma se an laka heng goal an khung thei tabik lo ane ball possession po Spain team an chung nung filor naka ma se Cabo Verde lam hi anin veng thei hle Mercedes-Benz Stadium a Inkhel boruak tang taka hianin minute somni pakwana kukurela chung goal shot thatak aneya ma se goal mauta kallo che che hin minute somthum parukna Ferran Torres ang goal shot thatak anei leya Cabo Verde goalkeeper Vozin ha chun thatakin alo ben persak hemi nu hian ama bokhen goal he thatak aneya Vozin ha bokhen adan chu sak le thei ane minute somni pakwana Spain in chance voi ni annei zona Carbon le Ferran Torres chung goal shot thatak neien Vozin ha bokhen adan sak le ve bok minute somthum pakwana Ferran Torres a volley chu a hlo leya crossbar a per dop hemi ball per le Mikel Oyarzabal chung gola a pet ve leya Vozin ha bokhen adan sak le ane first half in ball possession anin thlau leya goal shot thi Spain hian tum som pathum neien Cabo Verde hian tum thum chau an neya targeta sota po anin thlau le first half a ringot hian in Cabo Verde goalkeeper Vozin ha hian safe trumli ane second half a po Spain team hi an hlo leya minute somriat pakhatna Daniel Moan box pona tanga asot chu Vozin ha chun thataka dan sakin minute somriat pakhatna po makukorela chun goal shot thatak anei leya hei po Vozin ha chun adan sak le minute somriat pariatna yamala ball pass atangin goal shot laum tak kan muleya ma se hei po gola alu ta chuang lova heng ba kain minute somriat pangana gavia goal shot po a hlo leya ma se golud lovin anin ne tok zuita ane second half in Spain heng goal shot tum ko anneya targeta shot hi tum nga neien golero an khung thei talem lova Vozin ha chu a che thatle tihian in khela zo nuwa Cabo Verde goalkeeper Vozin ha chu man of the match a thlan ania hei in khela hin a khel thatak zz ane country tangkan Cabo Verde hi FIFA World Cup atum khat anin lanna ania anram chanchin a record thatak ron neita hian FIFA World Cup anin lan masak bera European champion lai laka point an hlo chuak thei ane tundin hmuna he in khela man of the match athan Vozin ha hi Portuguese second division club Javesan a in lan meka FIFA World Cup a in lan hian kum somni mi ani towa pui hem tak chu ane a debut match a man of the match a thlan anita ane lemin yamal po FIFA World Cup a atum khatnan a in lanna ma se thilro pui le makdang nam chu a thlen tir ta chia lo ane tihian an group a hianin Spain team hi khel khata point khatnen pathumna an oma Cabo Verde hi point khatnen among bera omma se an group atang hi chun alom ber anni arinom draw result kan humol mol maya Nizan Inkhel danga Belgium le Egypt in hmachhawn po chak zok anum lova ram pahnih te goal khat ve in pe hin anin ne tok he Inkhel in Belgium lam heng goal shot tum som panga an heya Egypt lam po heng goal shot tum som pali nei ve bokin ball possession po anin tluk leya anin khel tok angreng hle Egypt lam heng goal shot targeta tumli an neya Belgium hen tum thum chau nehin ball possession le in pass dik konga po ram pahnih te hi anin tluk hle ane Lumenfield settle USA khela hian mipui singruk le sangruk zasari le somsari panga anpung khoma first half Egypt in sikhat faya ma shwa hian hun top nuairo anin draw ta ane he in khela minute som pakona goal kan monga la
eman asor chon Egypt tan ma an hroina goal minute som pakwana akhong Mohamed Salah chu kumsom thum pali ani na birthday ani ya assist nei nga len Salah hin ball thatakin asora tan ape ya true ball thatakin ape tin ane so yat som ni zeta hla tangin Thomas Muller ke noya kara ball ani hian ape ta korto tan dan man ngaina aum lova asor hian goal khungin international team tana anram tana goal akhong ma sakber ani bok first half in Belgium hi ball possession anchung nungzo ka ma se target a sotrum khatma an nei lova Egypt lam hi an discipline a thatle ya an team game khel dan apmu nom hle second half a Belgium lam hian thei top an chua a minute somnga pathumna Kevin De Bruyne chung goal post pet perin free kick a train ani ya hlau takani minute somruk pahni na Kevin De Bruyne chung goal shot thatak nei le hian Mustafa Sober chon thatakin aloben cho sakle minute somruk paruk nairo a goal tange nge ya Mohamed Hani chon an lama atilut ben chatrain Romelu Lukaku chu aron luta hun tampo filta ahman ma hian ani hian hlom a thlen nga la Monir chon ball rong cross nin a thatle Lukaku chon lo tau atuma tau phalo che ma se Mohamed Hani chon an lama atok lut pala poi takani goal khat ve ani zui bok minute somriat pathumna Sober hian save thatak anei leya Kevin De Bruyne free kick shot thatak chu ani hian abin chu sakle hemi ball perle thi Michel chung goal a heta Sober bok hian thatakin adan sakle ta tho ane minute somriat pasarina Romelu Lukaku chung goal he thatak aneya ma se goal mauta akal lo le chia hun top zui nga len goal khat ve in pe hian an trin zui ta ane he Inkhel in Egypt lam hian record thar an siama World Cup a hianin an lead driver record siamin minute somli pasari chung zet cho Belgium lam ka hian an lead thei ani ma sen chak zo ta chuang love sangkhat zakwa som thum pali sangkhat zakwa som kwa le sangni som pariata te khan an lead drai zong bel khom kha minute som ni pakwa chau ani ya tu na hian minute somli pasari an lead theya record thar an nei ta ane tin World Cup a hian half time a an lead ma sakber ani ya an tumpui te lakah ma an hruai tin ani so World Cup a hian chak an la nei mi lova voili khel toin trumthum draw result an nei ya trumnga an tlom to ane kumsom ko pahni chuin chak an la nei mi lo Mohamed Salah point record thar asiama a birthday assist na yen African players in a World Cup a birthday goal assist nei thei ma saber anita ane kumsom thum pali atling towa pui hem tak chu ane he Inkhel in Egypt goalkeeper Mustafa Soher chu a khel thahle maya 7.6 rating na hin goal shot save tum sari zet ane Kevin De Bruyne le Salah te tan last dance anti aniya anram chan china record thatak nei antum na kongai ro an lo cham ve ri kanti thayang Uruguay le Saudi Arabia lama lut vele ta ila anni pahni po in ne tok leng goal khat ve in pe hin an train he Inkhel Saudi Arabia hang goal shot tum sari an neya Uruguay hang game thunun tluan zakin goal shot tum somni pasari ngot an neya an chak zo chuang lo goal konga an lo cham chiang hle ball position le in pass di konga po achung nung jok an neya ti chung hian an chak zo ta chuang lo ane Inkhel munom taka hianin atir train Uruguay an hlo nga la Hard Rock Stadium Miami Grand ta Inkhel munom taka mi pui sing rukle sangni zasari somrukle pali anpung khoma half time a Saudi Arabia ma shua hian full time hero anin draw ta ane he Inkhel a hianin minute nga neleka Messi rojo chung goal shot thatak ne hian Mohamed Ossi son thatakin alo dan sak minute somthumna Federico Vina sonin goal shot thatak aneya ma se hi po goal a alud lo le chia minute somni pakhatna base lo zok Saudi Arabian goal an khunga Abdullah Al-Hamri chon goal khungin corner atrangin kano chonin ball aron tau pera hei hi Fernando Muslera chon lo dang per zavin ball per hi Al-Amri chon hnai set sota apet luta Muslera chet swal zar anzo kanti thayang first half a hianin Uruguay hang game an thunun tluan zaka ball possession po 66.8 an chang theya ma se first half a anu fual zoka an trang second half a Uruguay hian natakin an nor ngal chara Saudi Arabia lam hian an goal ven na an thok na sa hle
minute som sari pathumna Valverde chon hlau takin hun tha aneya mase al osi son tha takin adan sakle minute som riat nai ro a goal tange nge ya Messi araujo chon an sipur aron sut Federico Vinas son a heta al osi sin lo beng chuakin ball per hi araujo hian apet luta osi satan dan ngaina om to lova ati sol deu ero alang sar le hemi nu hian minute som ko pathumna Valverde chong goal shot thatakin anei leya al osi sin thataka lo dan sakin he Inkhel hain ache thafal nal ane goal shot save tum kwazet anei ane pui takane Inkhel pumpui thira hianin Saudi Arabia hin 33.2% vel chau ball an changni hin alanga abak zong hi Uruguay chan ane corner kicka pheichon Uruguay hin tumsom pali ngot corner pet anne ya Saudi Arabia hin tumli chau ne hin goalkeeper po anin che that le tihian group J hin Spain le Cabo Verde te anin draw wa Saudi Arabia le Uruguay te in ne to bokin group A chi angai nom chho viau do na an boruak atang chho don tin ane chu Messi araujo hi international team Uruguay tan tum nien lana goal akhong le ta pui ve tak chu ane heti rual hen goalkeeper pahni Moslara le al osis te ante sual ve ya mase al osis roin safe tum tam tak ane ya aming chetero athai chechiang le country tangin occasian safe tum kwa ane ya second half a ringot tum ruk safe ne hin a game khel dan hian fak zui a hlo hle ane Saudi Arabia kumsang khajako sumko pali World Cup nuwa knockout stage anlu le thei bai se na sang tak nein an khel me ka chumi tan chon Uruguay laka point khat an hlo chuak thei ane Marcelo Bielsairo a konfi khop maya next round kan nu tang ti in Inkhel zo nuwa asoya an ti thei kan ringem le Uruguay lam hian tukena Inkhel to bera lu teila Iran le New Zealand te ni hian ram pahni te goal ni ve in pe hin an train he Inkhela hianin Iran hian goal shot tum som pasari an neya New Zealand hian goal shot tum som pathum nei ve bokin Inkhel pumpui clear ball possession ai ro New Zealand an chung nung zo ka ma se draw result heta po kan muta tho Inkhel munom takain minute sarina goal alut ngala Chrisud ball pass thatak atrangin Elijah Singh goal akhonga Motherwell winger kumsomni paruka upa hian New Zealand tan ma an hruaina goal akhong ane mase minute somthum pahni na Iran team hian an sut veleya Ramin Zareyan chun an sipur ron sutin goal shot thatak chu an lo dang pera Razayan hian goala tawlutin Los Angeles a Iran fans mi sing sari chuang ma goal aluta boruak athahle first half a goal khat ve in pe hian an trin zuita ane second half a Krisuta siam sak atangin minute somnga palina Elijah bokin goal akhung leya goal ni goal khatin New Zealand in ma an hruai le minute somruk pani na Mohamed Mohabi chon an sipur asud ve leya Reminan ball cross thatak ron ne hian Mobebi hian thatakin ataw luta far posa ataw lut moi le hemi nu hian Iran hian an nor zui zela Max Jong goal shot thatak nein goal ai ro alut lova kwa ni na Krisuta goal head thatak chu Alerza chun thatakin alodan sak vele bok tiang goal dang alubel zui talova anni po hen draw result an nei zui le ta ane he Inkhela goal ni khong tu New Zealand player poimo Elijah hian World Cup amets masabera goal ni akhonga record thar thatak asiam ta ane Iran lam hi FIFA World Cup a tum sari anin lanna anita qualifying a khan an chathle match som paruka tum khat chau an tlom knockout stage an lu thei knockout stage lu thei din huna tu na po thatakin hun tha an nei ane New Zealand hi World Cup a tum thum anin lanna anita FIFA World Cup a hin chak an lan nei mi lova record setak an nei hi siam tha thei turin hun tha an nei ya ma se ran laka an chak zo ta chuang lo ane khain khel hami pui sing sari le za pariat velin amuna an en nanga chut ania boruak chu tang ve het tak ane an group ai New Zealand chon point khat nen ma an hruaya Iranin dotin point khat an nei ve to boka Belgium le Egyptian dotin point khat ve an nei ve to bok FIFA World Cup in na te zanina nei chun zom anile do na zanlai pel som pani le chan ve France le Senegal te anin hmachhawn anni panin hmachhawn tur hian boruak anei tang le ya group ya in hmachhawn donin FIFA World Cup a kumina anin lan hmachak ber ani bokang
country atangin team pahnih te hin boruak an nei lian hleya continent a chun a tha ve ve kan ti thei hi lang chu France lam hi world champion an lo ni towa Senegal lam phei chu Afcon champion lai ti la kan soi sual lawang chu FIFA World Cup in trum ni chau an lain hmachhawn kum sang ni pahnih khan papa dio pa gol khung mangin Senegal hian sikhat fain hne na an lo chang to hemi wangin Senegal lam hian France la kain basin sang tak an nei turangai ani bok het tru heta hian sangkhat zakwa somnga paruk khan France en gol nin an lo hne towa friendly match ni hian sangkhat zakwa somruk pathuma Senegal hian Sydney fain France an hne leya kum sang ni pahnia sikhat fain an hne zui le ta ane anin hmachhawn nu nung pahnia Senegal an chak ve ve ya tun truma anin hmachhawn le turian boruak anei lian le France lama hianin Kylian Mbappe chu alangsar le hle turangai ania Senegal lama an team player poimo Sadio Mane chu player langsar ni turangai ani bok France lam hi an game kheldan en chon position a chungnung jok turangai ania Senegal lam hi midfielder lam an nei tha em boka Inkhel in hne tok tak innor munam tak kan mutura angai thei ome thilmak danglam ve deuh chu Senegal squad a player somni pakhat ngot thi France at lap sang league 1 an khel kuala chu wangchon France player te an hrechiang turangai ane an group hi soitak khan a hmunum hle hin arinom anni bakin naktu jingdar thum le chanve Iraq le Norway te anin hmachhawn don boka hei ero chaktura chiang kan ti thei dewanga Norway team hi an thak hop maya halana havin Iraq hi an hmachhawn don ane rampani te an record claim soitaila Iraq lam hi FIFA World Cup a kumsomli zet nuwa an ron kirle masak ber ani do na sangkhat zakwa somriat paruk Mexico in atlen rum khanin atum khatnan anin lana kumsomli zet nuwa FIFA World Cup hi an ron khel vele don ta ane Norway lampo an bon big lova Kuariat France ina atlen rum khan anin lana last 16 an thleng khamit no FIFA World Cup an ron khelle masak ber tur ani don ane het tru heta hian competitive kanti inel la lian hen tum khatma online machon lova friendly a po clear le tur aumlo under 21 lamai ro anloin machon towa hemi tum hian Iraq an chak senior team lamai ro tum khat anin machon na ani don ta ane qualifying a khanin Iraq lam hian match somni pakhat zet an khela Bolivia chu playoff a nein World Cup hi an tleng Norway lamero an bon hleya perfect kan tiang chi khani hian match riata an chak veka goal somthum pasari ngot khungin Italy Israel Estonia le Moldova te chu an hneya FIFA World Cup hi an ron qualify ta ane Erling Haaland tan po FIFA World Cup kumin hi a debut match ani do na naktu zinga an Inkhel tur hi FIFA World Cup a tum khat a in lan na chau ani ve bokang record sang atam ang reng khop maya amai ro chu khamichin kha hantar lang thaila Erling Haaland te an chak ngei tura han ngai ta photila thange jing daruk le chanve Inkhel munam tak clear tur omdo na world champion nelai Argentina chuan group G Algeria chu anlo machonang anni pani Arrowhead Stadium Kansas City anin machon don ane he Inkhel hi poimo hle dona Lionel Messi FIFA World Cup a tumruk ain lanna ani dona chu wangchon Messi ringot po hi en thei ani dona a last dance World Cup ani towa match tin hi Messi tan apoimo wa ama ngai sang tu te tan apoimo hle bok ten Argentina country tang khan champion lai annia FIFA ranking adin mun kan theu bok anga chu wangchon Algeria tan a har sadeu tura ngai ane Algeria captain ero chon kan hne ngei dona world champion anni emo Messi po omse kan hlau lo tin a soi ve ngat bok anni pahni hi anloin machon to lama hin kum sang ni pasari khan Argentina hin gol thumin hne nan changa Lionel Messi chong khami tum khan gol ni akhung nge tin teves le cambio so te po an mu nom hleya kha Inkhel kha mu nom te soizui ani tareng ane Algeria hi chuti rolin an chebik mi alova kumsom pani nuwa FIFA World Cup a hian kier le hian sangni sompali Brazil a khanin la 16 an thlenga Germany nen in machonin extra time a avan doi zoka an tang chau ania an result hi a chelo hle tin wama metsa Netherlands 1-0 in an hne theya Bolivia po silify ngutin an hne thei bok Lionel Messi hian bulatan angem tero zona lian tak ania
tun din hmana kai zatha na nei mekin a in lan thei ero arinom ole hati chin hani tamai sein khel munam tak han be sei ta photila clear to lamte ka channel mi ngai lut sak thina in chunga lom thu ga soeni ole like share le subscribe ma tan min han lak pui le tawla thungai nom tak tenen kanin mu chho chun zom le zel don nia